Namaste, dear divine souls. Welcome to my channel, Divine Roshni. I'm going to transmit a light language for removing misfortune hacks. Yamashutama, Yamarakuma, Yamahamo Shetara, Kimia Montre, Sitimite Montre. Montrete yumo shonta mahaterinia masuta. Shikamnaha mayano sumya mayano rositamata mayano kamo. Yetamata kayamo shitamata kayamo miha sutama. Miha sutamata raha sashe risitamata shashe ruma kantimitu ruma ratimiana. Ruma ratimiana sutamata ratyama kontimitra omitra sutamata ratya. Shitamataratiya kamya, masutamataratiya kamya, hashutamatar motra sate, motrata sate yashuna sinyam tamata motra sate na kumhono, kumhono turaka sintimaturaka, yantamaturaka, watama satima, watama kayeto, moho sheshe, rasutamatama sheshe, masesimiana kamya, moshina, sitamata moshina, rimia matara kemoro sutama, kemoro rontama, kemoro hotami at the camera mose. Moshintam hatakane renia masi dimitirum hunata sutinya to hunata ramtimia. Mitarasutaka, Himia Mahasente, Yahasente, Rahasente Shutamata, Rahasente Yamtomata, Kushina Sitimiana, Kushina Sitimiata Rosso, Fashitimitrama, Sontemata, Kimiama, Ratamo, Yantamata, Ratamo, Huntuma, Ratamo Hontimata, Rasutamata Mitra, Kayumtamata Motra Santima, Shakim Tomata Motra Santima, Shian Hasanti, Sutam Tomata Shanti Rukam, Yana Shutimiata Ria, Kayan Timitirum, Kayan Timiaturum. Kanjamitrama suta mihana kansen dimitra ushina sesentamatu ushina hasutamatu ushina resitamatu ushina samia mahaturasuna shukana timtomo turama rasantamatu motra hayamtamatu motra masitamasitamasitamasitamasitamasitamanati shitamarati rakama shutamtamatu rakamo hayamtamatu rakino humtamatu rakino kotemata kasa hayamtamatu kometrasarase hayamtamatu kasa ansintimitra. Thank you, Divine, and thank you all.